ndabashimiye cyane mwese mudahwema kubana natwe muri gahunda zitandukanye telemontagne bategurira buri munsi. Muba mwakoze cyane. Uyu munsi rero akaba ari ku cyumweru itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu nk'ibisanzwe rero akaba ari umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda. Ni umwanya turebera hamwe inkuru zitandukanye zavuzwe cyane mu cyumweru tuba turangije, ndetse ni umwanya turebera hamwe inkuru zishyushye n'udushya dutandukanye tuba twararanzwe mu binyamakuru bitandukanye muri buri cyumweru tuba turangije. Njye mugiye kubana nawe muri aya makuru y'uyu munsi nitwa Samuel Mugisha, ndetse dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu araza kwibandaho. Turaza kubabwira ko inzuki zataye muri yombi abajura babiri bari bibye televiziyo. Turaza kubabwira ni inkuru ko umusore wari urangije kaminuza bamwanditseho ngo REB cyangwa se ngo uruhukire mu mahoro, bukeye bwaho agahita apfa. Naho umugabo yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga nyuma yuko atunguye abantu benshi cyane ubwo yaryamaga hasi ku muferege akabera ikiraro umugore we. Mu zindi nkuru zishyushye zaranze iki cyumweru harimo n'iyi nkuru y'uyu musore w'umunyarwanda witwaga Lionel wihinduje umukobwa agahindura n'amazina ye, watunguye abantu benshi cyane kuko no ku foto utamenya ko yigeze kuba umuhungu. Mu yandi makuru tubafitiye uyu munsi turaza no kubabwira iby'iyi nkuru ivuga ukuntu umurambo w'uwitwa Bob Kasango uherutse gupfira muri gereza warwaniwe n'abagize umuryango we rukabura gica. Naho mu tundi dushya turaza kubabwira ku by'inkuru yaciye ibintu muri iki cyumweru y'umushoferi w'ikamyo warokoye mu buryo butangaje cyane umwana wahanutse kuri etaje ya 12. Muri iki cyumweru kandi hari umupasiteri watawe muri yombi nyuma yuko abakristo be baruhamye mu ruzi bari kubatizwa. Ni mu gihe kandi umusore yishe ababyeyi be bombi na mushiki we abahoye kumuhatiriza kujya ku ishuri. Mu tundi dushya umukobwa yafashwe yarahimbye ikinyoma cy'uko atwite ngo akaba yaratewe inda akiri muto ubwo yagendagendaga asabiriza amafaranga. Turaza no gusoreza kuri iyi nkuru aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abaturage bavumbuye umusozi wuzuye zahabu bakarwanira kuzicukura koko kakahava. Bahaye ikaze nanone mwe mudukurikiye, tubibutsa ko aya ari amakuru mukurikirana neza byoroshye iyo mwamaze gukora subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa Telemontagne Rwanda, cyangwa se mukaba mwadukurikirana no kuri Facebook page yacu yitwa Telemontagne Rwanda. Reka tugaruke mu kanya turebera hamwe amakuru ku buryo burambuye, ntimujye kure. Bahaye ikaze nanone mu makuru yacu nk'uko nabikubwiye. Nta makuru ukurikirana neza uramutse ukoze subscribe kuri channel ya Telemontagne Rwanda, aho muyikora mumanutse munsi y'iyi video mukareba ahantu tukura handitse ijambo subscribe, mwabona n'akazogera kaba kari impande yaho mukibuka kugakandaho nako, ubundi tukajya tubana mu makuru yacu biboroheye cyane. Mu makuru yacu twababwiye ko inzuki zataye muri yombi abajura babiri bari bibye televiziyo. Aha rero akaba ari mu gace ka Sofia mu karere ka Busia muri Uganda, aho inzuki zakoze agashya ubwo zataga muri yombi abajura babiri barimo Wycliffe Kinara na Richard Duki bari bibye umuturage witwa Rashida Joel ya televiziyo nini ya flat screen. Nkuko rero bigaragara ku ifoto dukesha inkuru ya Daily Monitor, umwe muri aba bajura agaragara inzuki zimwirunze ku biganza byombi zakoze igisa n'amapingu, mu gihe mugenzi we ateruje televiziyo ya flat screen amaboko yombi yafatanye nayo. Rashida Joel avuga ko aba bajura bamwibye ku wa gatanu ku tariki 26 Gashyantare mu 2021. Icyo gihe akaba yarahise yitabaza umuganga wa gakondo, umurozi cyangwa se umupfumu kugira ngo amufashe kugarura ibyibwe. Uyu muganga yatangiye gukora imigenzo ye, bivuga ko yohereje izi nzuki zanataye muri yombi aba bagabo babiri aribo Wycliffe Kinara na Richard Duki bakomoka mu karere ka Nakuru muri Kenya. Ubwo izi nzuki zataga muri yombi Wycliffe Kinara na Richard Duki basubije iyi televiziyo aho bayibye mu rugo rwa Rashida Joel, polisi ya Uganda nayo nitibata muri yombi. Mu yandi makuru tubafitiye harimo n'iyi nkuru y'uyu musore wari urangije kaminuza bakamwandikaho ngo REB cyangwa se
ngo uruhukire mu mahoro, hanyuma bukeye bwaho agahita apfa. Uyu musore rero wari ukiri muto ubwo yari mu birori byo gusoza amashuri ya kaminuza, umuntu batamenye yamwanditse mu mugongo ngo RIP cyangwa se ngo uruhukire mu mahoro. Hanyuma bidatinze ku munsi ukurikira uyu musore yahise akora impanuka ndetse ahita anahasiga ubuzima. Ibi byatumye abantu benshi babonye aya makuru basubiza amaso inyuma, batangira gutekereza ko hari abatigeze bishimira ko yari yasoje amashuri ye ya kaminuza, kuko ibi ni ibintu byababaje abantu benshi cyane kurushaho, kuko byabaye hashize umunsi umwe gusa bamwanditseho ayo magambo ngo uruhukire mu mahoro. Benshi rero bakaba bari kwibaza ukuntu ibi bintu bishobora guhurirana cyangwa se niba ari urupfu rwari rwateguwe. Naho umugabo yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga muri iki cyumweru nyuma y'uko atunguye abantu benshi cyane ubwo yaryamaga hasi ku muferege akabera ikiraro umugore we. Ibi rero bikaba byarabereye muri Nigeria mu gace bita Yoruba, ubwo umugabo yatunguraga benshi ubwo yaryamaga hasi ku muferege ucamo amazi maze umugore we utwite akamwambukiraho. Uyu mugabo bivuga ko yari ajyanye umugore we kwa muganga agiye kubyara, hanyuma uyu mugore wari utwite inda nkuru yageze kuri uyu muferege abwira umugabo we ko atabasha kwambuka. Ni nako umugabo yahise aryama hejuru y'aho umugore we yagombaga gutaruka maze amugendera hejuru. Ababonye amafoto batangajwe cyane n'urukundo rw'uyu mugabo yeretse uyu mugore we, bavuga ko rudasanzwe. Bivuga ko uyu mugabo n'uyu mugore bari bakoze urugendo rurerure cyane bavuye mu rugo bajya kwa muganga. Ikindi abantu bakomeje kwibaza, bibazaga niba uyu mugabo yari gukomeza kugenda aryama hasi ahantu hose bari kunyura kugeza bageze aho uyu mugore yagombaga gufashirizwa. Aka gace batuyemo ni agace katarimwo ibikorwa remezo byinshi nk'imihanda n'amavuriro, akaba ari nayo mpamvu bakoze urugendo rwari rugoranye. Mu yandi makuru tubafitiye, twababwiye ko umusore w'umunyarwanda witwaga Lionel yihinduje umukobwa akanahindura n'amazina ye akayagira aya gikobwa. Yatunguye abantu benshi cyane kuko no ku mafoto utamenya ko yari umuhungu. Uyu musore w'umunyarwanda rero wahoze witwa Lionel akaba ubusanzwe yibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba rero yarahisemo kwihindura umukobwa ndetse agahindura n'amazina ye akiyita Tron. Uyu musore rero akaba akunze kwifashisha imbuga nkoranyambaga ze asangiza abamukurikira amashusho atandukanye ndetse n'amafoto byo gushotora abagabo, cyane cyane ko utamenya ko yahoze ari umuhungu kubera imiterere ye. Uyu musore rero akaba yarakomeje kujegeza imbuga nkoranyambaga kuko we wese yihinduye igikobwa neza ku buryo udasanzwe umuzi ntabwo wahirahira utekereza ko yigeze no kuba umuhungu. Mu yandi makuru yavuzwe cyane muri iki cyumweru harimo n'iyi nkuru y'umurambo witwa Bob Kasango uherutse gupfira muri gereza warwaniwe n'abagize umuryango we rukabura gica ku tariki 2 Werurwe uyu mwaka. Rero mu kiliziya katedrali ya All Saints muri Uganda muri Kampala hari kuba misa yo gusezera kuri uyu murambo w'umunyamategeko Robert Odridge Kasango cyangwa se uzwi ku izina rya Bob Kasango uherutse gupfira muri gereza. Nkuko bisanzwe rero uyu muhango wagombaga gukurikirwa no kujya gushyingura, gusa byaje gutungurana ubwo abagize umuryango batangiye kurwanira umurambo bitewe no kutumvikana aho umurambo wagombaga gushyingurwa. Habaye imirwano rero ku ruhande rumwe rwari ruyobowe na nyina wa Kasango ariwe Rose Kabise, n'urundi ruhande rwari ruyobowe n'imfura ya nyakwigendera. Rose Kabise n'itsinda rye ryari rimushyigikiye, bashakaga ko umurambo w'umuhungu we ushyingurwa hafi y'urugo rwe ku ivuko mu karere ka Tororo kari iburasirazuba bwa Uganda. Uyu mukecuru yavugaga ko byamutera agahinda umurambo w'umuhungu we Bob Kasango udashyinguwe muri Tororo aho atuye. Ni mu gihe kandi itsinda ryari riyobowe n'imfura ya Kasango ryo ryashakaga ko uyu murambo washyingurwa mu karere ka Fort Portal mu burasirazuba bwa Uganda aho aba batuye nabo. Ubwumvikane bwaje kubura ku mpande zombi rero, hanyuma ubwo umurambo wavanwaga muri kiliziya, itsinda rya Rose Kabise ryari ryaparitse imodoka yo kuwutwara ryahise riwufatarira wirukankana. Hanyuma itsinda ry'imfura rya Kasango naryo ryagerageje kwirukanka kuri iyo modoka kugira ngo igarure umurambo, ariko bibi by'ubusa. Daily Monitor dukesha iyi nkuru ivuga ko iri tsinda ryahise rihamagara abapolisi kugira ngo bahagarike iyo modoka. Robert Odridge Kasango
wari ufite imyaka 46 y'amavuko yapfuye ku tariki 27 z'ukwa kabiri mu 2021 azize indwara y'umutima. Yafunzwe nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kunyereza amashiringi ya Uganda miliyari 15 yari yagenewe abageze mu zabukuru. Yandi makuru tubafitiye harimo n'iyi nkuru y'uyu mushoferi w'ikamyo warokoye mu buryo butangaje cyane umwana wahanutse kuri etage ya 12. Uyu mushoferi wo mu gihugu cya Vietnam witwa Nguyen Ngoc Man w'imyaka 31 akaba yarasingijwe nk'intwari hirya no hino ku isi nyuma yo gutabara umwana w'imyaka 3 wahanutse ku igorofa rya 12 ry'inzu ndende akamugwa mu maboko. Bwana Nguyen Ngoc Man akaba yaragiye muri aka gace iwabo uyu mwana batuyemo ahamagawe n'umukiriya washakaga ko amufasha kwimura ibikoresho bye. Ubwo uyu mushoferi yari atwaye imodoka ye itwara imizigo yageze aha hantu yari yasezeranye n'umukiriya we ko bari guhurira, arapakira aratuza. Hanyuma ubwo yari ategereje umukiriya we yumvishe urusaku rw'abantu babonaga aka kana k'agakobwa ngafashe ku byuma by'uruzitiro ruba ku mazu ya etage kari kunagana. Uyu mugabo yahise afungura umuryango areba hejuru abona koko aka kana kagiye guhanuka. Nk'umugabo rero ufite umuryango yahise asakisha uburyo yagatabara. Uyu mugabo yahise ava mu modoka ye yo mu bwoko bwa van vuba areba aho uyu mwana yashoboraga kurwa, niko guhita atangira kurira iyi nyubako ndende kugira ngo aze gufata uyu mwana. Uyu mugabo yabwiye VN Express dukesha iyi nkuru ko yuriye iyi nyubako akurira igikuta abona ko uyu mwana yashoboraga kugwa hejuru y'icyuma kibamo moteri, niko kucyurira arakirenga. Hanyuma arambuye amaboko ku bw'amahirwe aramufata, ariko bahita bahanuka bagwa kuri cya cyuma. Uyu mwana yahise yihutishwa kwa muganga we n'uyu mugabo wamutabaye, kuko uyu mugabo n'uyu mukobwa bari bagize ibibazo kuko uyu mukobwa yavunitse ikibero mu gihe uyu mugabo we ukuboko kwe kwahindukiye. Naho umupasiteri yatawe muri yombi nyuma y'uko abakristu be barohamye mu ruzi bari kubatizwa. Ibi bikaba byarabaye kuri iki cyumweru gishize ubwo ku tariki 28 mu kwezi kwa kabiri umupasiteri wa rimwe mu matorero yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatawe muri yombi nyuma y'uko 3 mu bakristu be bari mu muhango wo kubatizwa batwarwaga n'amazi bakaburirwa irengero. Umuhango wo kubatiza wari wateguwe wahise uhinduka inzozi mbi cyane ku cyumweru ubwo abakristo 3 bifuzaga kubatizwa baruhamye mu ruzi rwa Njiri Kinshasa bakaburirwa irengero. Mu batwawe n'amazi 3 harimo umugabo n'umugore. Naho mu gihe iperereza ririmo gukorwa umupasiteri n'abamufasha batawe muri yombi nk'uko tubikesha urubuga rwa Africbiz wanditse inkuru. Amakuru atandukanye ava ahabereye ibi aravuga ko kurohama mu ruzi rwa Njiri bikunze kubaho, gusa igipolisi cyo kikaba cyaratangaje ko cyatangiye iperereza ryimbitse mbere yo kugira byinshi kivuga ku byabaye. Reka tuvuge no kuri iyi nkuru y'uyu musore wishe ababyeyi be bombi na mushiki we abahoye kumuhatiriza kujya ku ishuri. Uyu mwana rero akaba ari umwana w'imyaka 17 witwa Vadim Gorbinov ukomoka mu Burusiya, wishe ababyeyi be bombi na mushiki we akoresheje icyuma abahoye kumuhatiriza kujya ku ishuri kandi atabishaka. Umurambo wa se w'uyu muhungu ukaba warasanzwe mu rugo watemaguwe mu gihe nyina na mushiki we nawe basanzwe bapfuye mu rugo. Abashinzwe umutekano bavuze ko bataye muri yombi uyu musore kubera ko ari we bakekaho kwica aba bantu 3 kubera ko ngo atashakaga kujya ku ishuri. Ibi ni ibintu byabanje kujijisha abashinzwe iperereza kuko baketse ko ari uyu muhungu wapfuye bitewe n'iyi myenda ye, gusa baje kureba umurambo basanga n'uyu mugabo w'imyaka 40. Uyu mwana w'umuhungu akaba yarafatiwe mu birometero birenga 1000 uvuye iwabo, bituma abashinzwe iperereza bamukeka kurushaho. Uyu mwana wishe ababyeyi be na mushiki we yemereye polisi ko yabikoze nyuma yo gushwana na nyina cyane bapfa ko yamuhatirizaga kujya ku ishuri. Amakuru avuga ko uyu muhungu yabanje kwica nyina akoresheje ishoka, hanyuma agategereza na se ko ataha, hanyuma akaza no gukurikizaho mushiki we ari nawe yishe nyuma. Abaturanyi bavuze ko uyu muryango wari ubanye neza ndetse ko uyu musore
ngo yakundaga cyane mushiki we akanamwitaho cyane. Naho mu tundi dushya twaranzwe mu binyamakuru muri iki cyumweru harimo n'iyi nkuru y'umukobwa wafashwe yarahimbye ikinyoma cy'uko atwite, avuga ko bamuteye inda akiri muto, akaba yarafashwe ubwo yagendagendaga asabiriza amafaranga. Uyu mukobwa rero ukomoka mu gihugu cya Nigeria akaba ari we wahimbye iki kinyoma cy'uko atwite maze akagenda asabiriza amafaranga, avuga ko bamuteye inda akiri muto, bityo akaba yarabuze ubufasha. Uyu mukobwa rero akaba yaranagiye kure akavuga ko abaganga banze kumuvura kuko yabuze amafaranga yo kwivuza, bityo ko akeneye ubufasha. Icyakora uyu mwana yaje gutahurwaho ko abeshya ndetse atabwa muri yombi. Gusa nanone uyu mwana nubwo yabeshyaga ko atwite kandi adatwite, baje kuvumbura ko yabikoraga abitewe n'inzara ndetse n'imibereho mibi. Umupolisi umwe ndetse n'undi muntu usanzwe bakimara kuvumbura ko abeshya baramufashe bamutera ubwoba, maze bamubaza igituma abeshya, ababwira ko ari imibereho mibi, niko guhita bamuha ibyo kurya, imyenda ndetse banamugenera n'ibindi bizamufasha nyuma. Benshi mu babanje kureba amashusho y'ibyabaye bari batangiye gutera amabuye uwo mwana w'umukobwa, ariko mu gusoza ayo mashusho bayasoje bariranga. Ayo nguko rero ay'uwo mukobwa wabeshye ko atwite nyamara adatwite. Reka dusoreze no kuri iyi nkuru aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abaturage bavumbuye umusozi wuzuye zahabu bakarwanira kuzicukura kuko kakahava. Mu mashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga, abaturage benshi bo muri iki gihugu gikungahaye ku mabuye y'agaciro baguye kuri izi zahabu zuzuye umusozi, buri wese arwanira kujya gucukura no kugwiza nyinshi kurusha abandi. BBC yatangaje ko leta y'iki gihugu yahise yohereza abasirikare bo kurinda aka gace kuzuyemo zahabu, cyane cyane ko benshi bari kuhasiga ubuzima bapfa ubu bukungu. Umunyamakuru wa BBC muri RDC cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko izi zahabu zavumbuye mu giturage cyitwa Birava giherereye ku birometero 35 mu majyaruguru ya Bukavu. Gusa nubwo RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu bihugu bya mbere ku isi mu gukungahara no kugira amabuye y'agaciro menshi cyane, iri no mu bihugu bya mbere ku isi bikenye nubwo hari abantu ku giti cyabo bigwijeho umutungo. Ni nansoreje amakuru nari nabateguriye kuri uyu munsi. Reka mbashimire cyane kuba mwabanye nanjye kugeza ku musozo. Aya ni amakuru nk'uko mubizi ukurikirana neza iyo mwakoze subscribe kuri channel ya Tele Montagne Rwanda, aho muyikora mumanutse munsi y'video mugakanda ahantu hatukura handitse ijambo subscribe, ndetse mukibuka no gukanda ku kazogera kaba kari impande yaho kabaye gahari. Ubundi ibyo iyo mubikoze bibafasha kubana natwe mu makuru yacu ya buri cyumweru mu buryo buboroheye cyane, kandi mukabona amakuru yacu buri uko tuyashizeho. Ndabashimiye cyane. Amakuru yacu nakagaruka ni buri ku cyumweru isaa 3:30 za mu gitondo, ndetse ngiye mwari kumwe nawe nari Samuel Mugisha. Mwakoze kubana nanjye. Imana ibarinde.